Ya mugrib nan ya kontrol. Nah. Leuh na semayang ini nuwit ba ayah. Dia nan ron tu duit balik. Nan cinta bak batin gekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Yang mulia Bapak Besi, yang terhormat calon-calon ibu, yang mulia seluruh perangkat-perangkat desa, dan yang teristimewa kepada mi ayah yang sudi kiranya kiprah tenaga untuk memperjuangkan, untuk membangun ibadah di bulan suci Ramadan. Sambilan kita nyo tadudu ajika sama-sama kita nyo kala apakah itu ayat, apakah itu hadis, nyo bejetlah sebagai mu'idhah, terutama pribadi ulun tuan selaku orang yang pegah, dan hendaknya kepada hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metulis dalam sebuah hadis, salah satu la yadkhulul jannah, leboh golongan yang hantamong dalam syurga, walau shalla, walau sama, walau zakka, walau hajjah. Walaupun kedih urangnya urang sembahyang, walaupun kedih urangnya urang katitel haji, walaupun kedih urangnya urang yang pedang ibadah puasa, tetapi urangnya kagare sebagai ahli daripada jahannam. Sawa teman urangnya yang pertama, rajulun la yuhibbul ilma, orang yang hana cinta ke ilmu. Orang yang hana cinta ke ilmu, hanayum ibadah ron. Sembahyang ron dengan jumlah alfin 1000 rakaat, hana nilai katanya. Menyata kedi ibadah yang ron puput hana membalut dengan ilmu. Metulis dalam sebuah kitab. Dan kitabnya Syiarus Salikin jilid pertama ini. Bab masalah pembahasan ilmu. Inan nagepegat sabuh perbandingan surah antara orang ahli ibadat dengan ahli ilmu. Orang ahli ibadat, tetapi kan ibadat gaknya yang didasari dengan ilmu, dengan jumlah orangnya 1000 abid 1000. Kemudian si A tidak gepegat surah hinan menyertai meninggal si A dengan si B. Si B dengan jumlah 1000, si A tidak. Si A nya adalah orang yang na ilmu, gepegat innal lam syarus sadikin kan ilmu hayatan. Getepu wahali dengan haram mantang hina abid yang 1000. Metulis dalam kitab syirat. Al-alimu habibullah walau kana fasiqan, al-jahilu anullah walau kana abidan. Orang malimnya habibullah gegelar. Puwa makna habibullah, kekasih Allah.
Orang jahil nyawa musuh Allah. Musuh Allah walau kana abidah. Senambung daripada haba gudaya. Musuh Allah diu langit di atas bumi nal hadraw. Yang pertama iblis, yang kedua Firaun, yang kelih langsung ke kata orang yang hantim beut. Berkejut utamakanlah beut. Lebih-lebih lom katanya bak sago no kana ayah dipasi pakat beut ngan ayah. Oh hae tabut kitab utamakanlah Al-Quran. Na mulai peluh tu tapi Tuhan dekat tadi ikra je dah cok. Bak kamu dia diluk ni bong long sendiri yang temu beut urung Tuhan urung dinang minamu bong peluh beut ikra. Gejak kena rumah bak long lam tah ikra. Long pegah nak som macut bedi ulian nak miet prakut tengok jajan-jajan nak menjuk nak miet Telegram. Nya menan idron inau menan cit. Pakat inau gure-gure beut inau di melatah beut ideh ba ayah di balai nya nilai. Kemudian sawalam yang gegarih sebagai ahli neraka, rajulun la yu'addibu ibna, orang yang hana purno adab kerana. Artinya puta orang yang hana bi ilmu kerana metulis dalam Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ro hira permoh daripada apui neraka nan secara tingkat dekana kag patok ti umnen nan hira telegram punya kag patok nah paling urang ti dia jengo nyan mangat atho ku kada ku won dia dak ku kem mati Honda garang we ya engkai dek anu ne cina penyum ataupun ne tanyang ba ayah dia di balai thon hoi urang don thon ayah ne ya ayah cina tanyang ba ayah ku betul lagi long pegah ku kon nah anu dra dia beut kenan ba ayah nyan Quran tinggai tejak beut engkai le alinyan musalla tinggai kitab tinggai pak tinggai rumah nah pupu yang ijak beut je tinggai tapi an ran yang tinggal si putra cager wa dejak ba kedai wifi. Nah nyan an ran han tinggal cager. Nah igitanyo ikatan ati tekana gegarih dengan tahap hubun cinta kana tetapi cinta ba af'al kan cinta ba batiniah. Kiban mufhum makna cinta ba af'al cinta kita nyo kana tok ba buat tapi ba batiniah hana. Kiban mufhum cinta tanya kepada anu bak buat kan bak batin ya yang perle hakikat cinta bak ati kan bak buat anu ijak beut bak ayah leh mugrib nan ya kontrol nah leh na semayang ini nu wait bak ayah ni ya nan ron tu duit balik nan cinta bak batin gekun cinta bak batin make ke di akhirat. Cinta bak buat putuh et kubu hantruh ke deh akhirat. Dupna cinta kita nyo bak buat anu ijak beut ukuran tajuk jajan. Nyen ka cinta teh bak buat. Tayang te anu hidup alam kuarame hana jajan. Katip. Nyan kalen ni. Ni tengok be hei le lu. Kata botu ju. Be botu ni tingkat-tingkat nya be. Tu ukuran tu hei lop. Nah nyo je nyo lagi iklan nah disponsori le iya tertruk. Nah acara nyo disponsori le timpan. Nya kale leun nyan baju cetu anu adrawana di ayah hede hibale gupurnawana anu beje kebut. Idrana nu leh anu anu. So leh anu burung ci idrau. Di gure gupegat anu. Contoh nyok buka rahtia babi gram ana pun aja mutua nya kaile dia ayah dia balai kan gepegah ba anu kita nyo mentedekah bi kenget kita nyo pernah ba anu kerja nana pun je peng mar bet pun nyo be ka juju kenget nya ni tanyo peng ni mo di be pegah ba anu be je kenget nyen nu pati
menyot kedi je ke kecil pulau atai kerja. Yang dari drawat tu. Ilung kan nak jamaah beut jadi. Ilok ni bong kan jamaah beut. Atai katuk beut ka kerja ngan gaduk ni ke tungku wan elung ka jiwo lom jaya ka. Pakon hom nuku numpok ti at. Wate ku merumpok ku tanya. Hai kena le. Ma ke tapi curhat. Pakon hai kedua dia. Tungku susah leung kedua dia. Pakon susah. Ima leung kan gume bo salat kilo. Gume bo limon kilo. Gu pegah. Nya ka pajo sira ku. Mai leung ha ku ja nungku. Iluangan ku leu dia. Idapu nau rương. Ibilek nau rương. Ha ku ja. Boh limon kilo tidak di pajo. Man kan cukup kriak kita nya. Nyen be tanah surah danu. Yang dia ayah ada balik gu pegat anak kita nya tak leh kerawat tu. Nya leh. Nya. Yang pegah hati ya Allah dan ku anak leung berjia pemimpin agama. Jeut beri fitrah hai bagi tengok. Ha, pade jakut hai bagi tengok. Yang model-modelnya. Ya, behanan tepat. Ha, nyan tarikat dari nek dekan yang kata betul. Kata boh. Ike ya hai ku fikir taboh tu, nan depan hai ku fikir. Pegah ba anak tejak mohgok. Nyan be ka paju-paju makanan mohgok be. Ya. Thang igo bumi nyai bi kan nak tanya. Ka taboh tu. Beo tu dua, buam ne tu. Ya. Ka. Orang yang hantam lom lam surga. Kagak gareh, kagak je kue tanti kurungan sebagai ahli daripada neraka ialah rajulun fi qalbi hasadun. Orang yang dalam hati ke penyakit hati. Ya, penyakit hati. Dupna kadar katnya penyakit hati. Dia ya karena tong Allah gebi rezeki dak Allah hana tatau. Dia ya berarti geblo moto wetanya iklam bulan. Dia ayah geblo motor tengok iklan bulan. Dia ayah geblo lampu dengan periuk dia. Geblo tanah tengok kalup dalam tanah. Hai meninggal tidak gaya geblo tanah. Dia ayah ge pegak rumah tengok tamong la rumah sakit. Dua orang malam tu mikir ya Allah apa gecok elenya nukup jai pe ngam kenya pasti tu. Nyai tengok. Padai ke hana tak ui kenyan padu krek putuh bom sabah malam ge klik ge mo ma ba Allah. Itanya ngan gure anu tu lagi nya biasa gian ke ino ana di kampung lum nan ya mana lung ratha tang ka ju eno ha ai lung hana punya kurung ron bengeh ba kun 20 menit kan mana pu lung dua ku kon tu tu jauh yang martaba ni kamu nah lung ratha tang ka ju eno jadi eno kementang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.